Amade Pona de Kubo Nigeria Tata, a Chiana, a Wawa Chiri Kwawa. Naba Poima, what would play to a Pessia Nabano, what would play to a Pessia, or Luanaman Poima, Nana Ajakuma Tiffy. Thank you. Tapa Naja one Pabu, Shadbakuna you and me. Nanusua, African number 2. Mayama, I don't know. Nana Akosia Amiahine. Brekum, Hima, Brekum, Naima, Naima, Naten Kwama, Napwati Kwama, Nakenya Sin number 2. Kenya say, a question Piasalan, I don't know. Oboku, Maima, Santarema, I don't know. Or you Kuni, or you call. Yera Brian a champon. Ogusua watch ya. Yera Brian a champon. Rock City Hotel. Owner. Lawyer and the appear. Kubi. Lawyer and the appear Kubi. Chichakama fine no. Sir. Lawyer and the appear Kubi. Sanity. Nano madama Nanma cheme and the madam Muntie Na Munsi Rano Mamponghene Nanaja Kumatifie National House of Chiefs Nananuma Baya Omufri Mantama Hudua Omubaya Bono is 2,000 Ghana cedis. Central Regional House of Chiefs, 10,000 Ghana cedis. Western North Regional House of Chiefs, 5,000 Ghana cedis. Western Regional House of Chiefs, 5,000 Ghana cedis. President Emma National House of Chiefs, what you yao Jebi can come for. Sashi and yes, my here. What you yao Jebi said the president, what can ye a dear pa one of Daasebere? You work in 10,000 Ghana cities, 10,000 Ghana cities. National House of Chiefs, regional, aye, what you were president in Wayane, dear, National House of Chiefs, region Sinina, 40,000 Ghana cities, 40,000 Ghana cities, and can this kind of 400 million, 400 million. Yakani na bomono region president and the National House of Chiefs Nina bomono 72,000 Ghana cedis, 72,000 Ghana cedis, and Kaniskano 720 million, 720 million. Said the National House of Chiefs. Omo president, omo vice members, omo ekasano no. Nyame shompa. Nyame osra.
the National House of Chiefs. Nana Kwaku Ware. Otoso miensa Antoine Puduo Nana sa kwadie date. Nana afei na ochia. Yema yewura koba. Nanom osenko mutina ha hwomu nua achi. Nanso ekwa no wowa busubu akwabu akwa National House of Chiefs nanu so mo sre na omo akọ emre pamno omo besan aba nyamehon pa. Ochia wo ya ujebi jebi kankanfo. Nanom amayima omane Mamponghene omne kwaba. Nanom amayima nom omane na Mamponghene ana kwaba edase. Yo, nanano madaroma. Sani amania ni amamre etie. Enadai eye Doteyie ena yeye. Okatachi Afrifa edruha aguna yokohene a wokochia empanimfo a ewo eye epron eso. Nananom madaroma Doteyie no ne yagusu ayeye no. Yemo bibia akwaba minuanom akromfo nso amo abedru yemamo akwaba nananom guso atuatene. Okay, yetie adoye nanma chame eni diemada motie na monsi yewranom na Mamponghene Asante Professionals Club. Asante Professionals Club. Domukanye 10,000 Ghana cedis. 10,000 Ghana cedis. Ekaniskano 100 million. 100 million. Honorable UG Boachi entry. Former Subin MP. Domukanye 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. Yo, nanano madaroma. Yebesle se Doteyie na ne yagusu ayeye. Enti dia odi ba ye bia. Bomaden se odi bekọ ne ya kire na ya nanso. Former MP, former minister Honorable Kwame Ayimadu
entry Asante Achim Central Mira Yamao Akwaba Nano Madama MPP Abayokuo Church for Penny Yara Justin Frimpong Kodia said your MPP Abayokuo Num Ekanye 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis Ekaniskano 100 million Yamisha MPP Abayokuo Bupera Jinapo, Yema, Yera Kwaba, Namisano, National House of Chief, Vice President. Yera John Jinapo, Samuel Jinapo, Panono, sir. Almost Mamponghene, and Yafo from our Debbie Mamponghene, and Yafo from Emma Yera. Upright Jinapo, Wane Samuel Apu Jinapo. Yegusoye Kai said Daasebere, ne woman was true, Yano. Egusuwa we chire ha upe bia e chire ye ubaha ye de obeko Daasebere okochira ine se Bonsu ne nwoma na ochiro ye no ye mpe bi ni ye nkenkan ene diem yo abusuafo ye besre nananom ne mpani a ye hia mode maso be fam ye nkakra America cry chamu in Santi Bachiaye. Dr. Brian Champon, the owner of Rock City, former Minister of Agriculture, and MP for Abitifi. And you may say, Yenina Yam Papa, Yera, Mamponghene Toase, Abusia Emana Soti, Yera Soso, Yenina himself, Kwawuni Mamponde. Ya nuanom sonko enu ntina kwawuma hina nkasa tiatia ne chacha mu abetina dwam eye ne nuapani ayie enu nti Yewra Brian Champon, the owner of Rock City, former Minister of Agriculture, former Minister of State at the Ministry of Interior, former Minister of State at the Ministry of National Security, and now the MP for Abitifi. Osei Nana Mamponghene when a woman for an autumn, Sanya Mao Asotia, or how to we to Granin Samsika, Milliono Baku, Sanya former President Mills can was it mean to mean kind of PPP cra. Or see Okrasika 100,000 Ghana cities, Tetisika 100 millions, 1 billion cities. Nana Mamponghene, Jie, never to Kasubi, Yewra Brian Champon, former Minister of Agriculture, MP for Abitifi constituency. Why are they yampine? Na me banona emano kika, emano kika se biye kika ne ho, bema kasa. Fena Bemaba, or say we can in some sika 100,000, 1 billion titisika. Nana Mamponghene, Jie, na Efati Wukasubi. Okay. Yewra Brian Champon, now watch it ano. What 100,000 and a buy ye was say call my hene, call my hene, Nidia and no, one suka. A katasu for no be. It's in our children, no, 100,000 about ye, and that's what they 100,000 about Yewra Brian Champon, Yamisha pa. Dr. Aaron Opokuapia, and then Mrs. Rosemary Opokuapia, and the Omabusia, say Omukita Omonsam 5,000 Ghana cities, and the Boabre to a Busia Sambremo. Doctor, where Nana Fonton from?
Fonton from. Yes, vice president, former vice president. Yes, Niema. Fonton from. Car number GR 8822-16. Car number GR 8822-16. Yes, sir. What's your big quiet? No, yes, sir. When you made hey. Ghana Mamponghene dada. Unmunyam for your Dr. Baumia. Neniama. Amania Kwaso. Daasebere kwachi ahene Daasebere na nase Bonsu. Otumfuo wisi ahene. Yo ya Asante man nifa. Ene yera Daasebere wadam padwe machina. Daasebere wo kwanwem. Se de enyina enim na amania kwaso. Amania se yede hyeda empem a ye ntena bonten ye tena fie. Na esan se nananom efie wa ye menti. Enkandada enkane Mamponghene dada the vice president. Onwanya for Baumia. Obese Daasebere na ase Bonsu Otumfuo wisi ahene obese na nmanyam. Ye de ko Asante Mamponghene anim na naja kuma di fie bretu kokoduro bretu dankato e de ko na nanom fie ama abusua no etie ti ya anto ne ya mo ahunu se Ghana Mamponghene dada onwanya for yera Baumia wode na dwempa na nimo nyam ne da bi nkae ebesie Asante man ni fahena no wa ye boni aye ti ne ma no hu se ekwa ye ko kire ni fie madam amane ye kwanso ne sika tato peja scan me ehwe scan we sika taso nyina yimi ehwe ya de ko fie no ma ko kire ebi obeka sa hwe na so nti me ehwe sika no ya wo ko kire ne ye modi wo kwa de obe kire no a kire no eno de ye nka ne ha chama wuntumi wo bo 100 million titiskan ene 10,000 Ghana cedis but amane kwaso ye kodwidwam e ofie mana Mamponghene ehunu ne mo wote krata ne me diska ne kira peja sky free krata Asante ye hwe sika ne ye hwe krata misrewo sika ne ye hwe te ho na Daasebere ye bete amane kwaso ye de kwa akokira Asante Mamponghene ma mo no ankasa ehunu no odi adanse ti mo amwo abonte mo ehuna na akoy se wo ba akwa wo be hye ne monyam ti ye de kyerem ye kofi akoto aso da mo ase Daasebere ya kwa chira Mamponghene ma nemum sika tato no aye 100,000 Ghana cedis 100,000 Ghana cedis and can sika no 1 billion the hard working former vice president. Sika ataka ye no eno ye MPP fo nyina damadaroma ne yewura untumi ebo 10,000 Ghana cedis 100 million no na 1 billion no ene MPP yewura Ghana Mamponghene dabi wuchirema na akoy seka na meka 100 million menti enchiremu ago ago nananom benkum ni first simonyama empanisi ebesunti na medi furanim na epen kwan no turunti na medi nkuruma fra apan dan kwase so me hana me so ho na so me hana ma obodontwa wa bra homa nkuramu o ewiase asoro ja kwasoro dan kwase na mankwa na se na brokwa na mom se ja kwa dan kwa amankwa ne abrokwa mankwa me gire wontam wonkwanta na okokopie wasi akwa na ne kwan ya no eni ntempani se kwaten kwata kwache kwaje bi kwa bre ne kwakwa wonyina afrase kwa na so ya na owie kwa osadefo ampem anyi mo amon tabrako otoso miensa asaku setre okodu mampa kankana odan sebo ankama frem kontonchi donchi krokodi sasahwasa yade no ko samane yeye krotria mansa kwasan jansa ayeboafo a yedi na chi a yetase na nkum
was rebo and passaku the diatinana, Nana bedia to Nana offering a himfie for a fee. Nana kwaso abra onyankwada. Nempani se onwam kesemre kwata ana abonyenyi. Sasa mre kakranye ana nana ne nana ba mo wo ebo na fe e ma tutu kansen semu a akorabo paja anai nana ato nananom e wonse do na daroma nana en nananom ahemfie efiri nananom traditional council ni abusua baya wona wonsam gusago na waya ho tesem pitri bi ni mpatrapa ne kwankwa kirebi ni amane kirebe bedi ampo a otumadu so na obi kasa rontafre satatia ni eja pamya na firi tete nana se ne dunsin na abuoyi nana se ne kwanta dua ananka eja kwanta bi se duru kwanta na so mane kire kwanta na ono na ne kwanta ayira no yi nana ne dabunu mu nani abrete se kwoto ayede kaja nana se okasa enye nana ketre ma de manu yi nana wanchi man hene wasadefo ampemani amon potabrako tibrekese also nyei ene nebere nam nana ne nchinkafo wanchi traditional council baya nana bonso enye emperisi ne yesa ho na de se na ne yesa de ase na ne da wamfanto a ya na efrito apan dan kwa so me hana me so ho na so ha ene mo bodo ntwe wabra homa nkramu nana kasa se birichia ba modupo tutu na so yeso de sia nko akwadwane abrempo na wo katatie nana kasa se obonso enye na mom okata onana so entoma wonna tena konwa nyina ne nchinkafo ene sante ne abusua afiri wanti ba eketre ma na de manum yi ekasa se million enum danum so menuyeye na yasan de enum asia to num so na de enum aka ho 2,000 Ghana cedi Canada no 20 million and a fratoi empani se sabe ni odi so ye be ye no wo de nsan ya enye ye abrabo nyankopon nim ne ya abrabo jinde asabe abrabo afie nka ho no ntase anim na na kire se bronyini sa snap adaka ba akon ye de to so nyinu jo na ewura fitia mu a ye fa bi ngu fam na ye mmompa ye ensre ema na na se babi a okono onko dadin nti odafo kasaya osadefo ampem anye amwampontabra ko e wahin motere mojo wone na tena konwa ne nchinkafo ne a osie nie ye beje nti pia monso okay on another say Nano Madama Asante region MPs MPP the regional caucus Asante regional caucus one ebaya 20,000 Ghana cedis 20,000 Ghana cedis Ekaniskanu 200 million the regional caucus about the new patriotic party Nyamishompa Enkane Subim Rasebekane Honorable Eugene Boache entry na doye ne bahana 5,000 Ghana cedis 5,000 Ghana cedis it is 50 million Honorable Eugene Boache entry Enkane Subim Rasebekane Nyame Oshano Sabre Bible no kofo wadu ha ono so etia na check madu fie na ade ni na onua prekope Bible no kofo wona edu na nanom animu a wochie ye mana kwaba the prophetic pastor ye mo kwaba okay nanom eni de ni ambrase kwan so muntie me bro na muntie me atan na check me de fie okotu anyene mame woni nanom mampon konasofo muntie me bro me sina ha ama MTN Ghana
ɛyɛ mampɔn MTN Ghana ɛyɛ mampɔn ɛyɛ sɛbe abɛɛfo ɛnneɛma etwa go wɔ ha nyinaa ɛbɛgyina soɔ MTN a supply ama yɛ wɔ ha ne nyinaa wɔ de som nanso wɔ se da bi sɛbe wɔnim sante amammerɛ eti wɔn saa amaneɛ wɔne Daasebere tena yɛ no wɔne wɔn tena yie eti ɛyɛ 5,000 Ghana cedis 5,000 Ghana cedis titiska 50 million MTN Ghana ɛyɛ mampɔn branch yɛsi bi ɛde akyeakyea me na to na ɛgya command fee Daasebere Akumadan tomorrow Dr. Kofi Daasebere Andrekan Asafo enebedi esom no enim Andrekan Asafo enebedi esom no enim 7 o'clock yabe barrier service ama Daasebere Enkane foreign minister honorable Osei AJ Yema Yerakwabo ne honorable Kofi Konedu na wa hene ba barama sa hwede Daasebere neba ene wontena asɛmse no pa wo frɛ me wone me kasa nyina na wontimi nkasa anya asɛm ketewa wa bre na wo bre ye wa bre papa said he was your papa na waye no nyame nhyira no abakwasɛba Daasebere twere ye sabi ansa no woti nananom ɛwɔ ense do enie de fa Asante man ho ene Mamponghene man ho book no enie Neka eye 200 Ghana cedis ena berema sa hwede ese da bi wafafa adonfonso emfafa wose ubetimi de 100 Ghana cedis ababa beje baako enye 200 Ghana cedis biam berema sa hwede adwira hene watuafa amaw enti montobi chewa agrochemicals ne yire ukọ ne shop a unsa ebeka bi okay Bible no kwafo Waduha Bible no kwafo the prophetic pastor Waduha Bible no kwafo Bible no kwafo ya mention no nanom enchepia na nanom akwamu man a sabieko yewra yade ni na nana otene ho kwafo akoto ojamu a wokumojam kwam koto Wane wo mame wahimi afra kuma kukodufo edua na duedana na wode ne tenti anam nanam sifu eba ye no ye peta ye mu kakra ne akofitiam nana dodowa nana manfinansa sasaku nana otubrom pani eba ye nyina ye sore sabieko ne akompani fiem okay ye kwa fam fie nyame osrawo okofitiem sanete nano madama enche ena Asante aguna yokohene wakatachie afrifa mensa wakatachie afrifa mensa for record okatachie afrifa mensa ono ena ye Asante ono na ye Asante aguna yokohene sɛdeɛ ɔkatachie ɛkɛnie Daasebere deɛ nadeɛ ɛno no wɔba Daasebere naso betie futuo ne nkyerɛkyerɛ ne atenatene nanum pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna ɔte sɛ Daasebere wakra ɛkɔ akura nti ɔkatachie n'ani abere paa sɛdeɛ Asante aguna yokohene wɔkanie 2,000 Ghana cedis 2,000 Ghana cedis ekani sikano 20 million okatachie afrifa mensa nyamisha ne pa oyiko oba nyamisha no yewra blind a champion yewra se wasre na wako sir yewra blind a champion sanete wasre na wako
Ye kosuwa kai musa National Investment Bank. Omune GCP. Omuna eji adoye biya a eba Doteyie mo. Sabe santia mamre eni amani ekwanso Doteyie eni ewomu yi enti die ba ha biada eya desedie na sabieko ene nsabode ene santia mane so bi beka say me be abebonsa eye adesedie ena ye je no ha International Investment Bank omone GCP ena eji adoye ewo Doteyie mo nyame osrae. Yeah. Honorable Collins Owusu Amankwa, former Mention North MP. Mention pa. You're a chief. Name Weshono. Chief. Nano madama wadeno ho kwafo akoto akwam ehne nano maba mose omokwa akwam fie ahwa bo wachi omokwa fitiem omokodi amane na se wa brahine ampem ninti ena kwafo akoto wa ha otuo bi mane ba etese ono a Daasebere Dase adai Nano Madama for Science Enterprise Nested distributor 3,000 Ghana cedis 3,000 Ghana cedis Ekanisika 30 million Nyamishompa Animada Mama Ankani Gana Mampania Bedi Chileni Muno Naho Amayai Dia one penny wasam Nawa Wado No Watima No one Brasia Nanim Diani Nyansa Shadema the hard working former Vice President His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, the one and the only, the one and the only. You are free to take and chichiri di manisa mabri posika tumpai ajiri tata piafo. Wano anchini bato wani mano asichile bato wani mano ensuagra wabeti mi akanodo do okra chirawo. Inshallah. Inshallah. Everybody make kasa. Inshallah. The hard working former Vice President. Sante Banono. Okukuru diodu ampa so Krakata klape. Baba Banono. And the bamba de bamba. Baba di okweti abesie. Yasuma bedensani. Yasuma na motentene. Wo bamba. Media sei. Amane tetuni na kupondo muda. Dr. Bawumia.
ebra bi wo ho a nyame de ukosie na mrepam no wo yiwa pie na wo pia wo be srai wo pia wo be srai now dau ehene nana kofi frimpon ababio dau ehene nano madama ankane gana mampani abadi achire yura wasre ekwan former Western Regional Minister Buenim Eba Enono Yera Kwabra Wachidako Mensa 5,000 Ghana cedis and Kanisikan 50 million. Nano Madama now when she married Daasebere nana was rano kofitiam oh wabenachi when she married Daasebere nana no when another say on my money yo I send you Kodia don't tell nana no I'm crazy my kudom nana no I'm a coma kusa nana no I don't see don't pass your free don't was say on one when she mahine wakula da wase nakula ene na mampong ehene ni nana na mi show pa na when she mahine
Ochina Nyankopon Adumwa. Krobia Asante Kotokwine. Any diem etuo onim ne wura ba o. Any diem ada. Eya mamra ne ye de name mo to a munhwe ne nsomaye. Any diem baba dabi what's my song? Okay. Nano Madama Methodist Church, Efijase Diocese, and a Mampon Circuit. Nasa Mampon Efijase Ase. Said ye Methodist, Efijase Diocese, 1 Ekanye, 6,000 Ghana cedis. 6,000 Ghana cedis. Enkaniskano 60 million. 60 million. Christ in tea. Yamisha pa. Nano Madama UW Cooperative Credit Union Head Office Ewo Uniba Mampon Branch. Our campus, Diomo Ekanye, 5,000 Ghana cedis. Ekanisikano 50 million. Yamishompa. Nano Madama Okatache Afrifa Mansa Asante Aguna Yokoyene Yulasi Wasre Ofri Koko Foodwan Pafenchi Nuaba Yakumasi Dwan Pafenchi One of Fadi boom now Sasu de Santa Mai Casa Prakoneu Wakatache Afrifa Mansa Wababa. Pure pineapple juice. Pure pineapple juice. Kama papa. Yawanka, yawa mango, yawa tangerine. Pure pineapple juice.
Otumfuo Brimpon now Dau Ehene Yura mo akwaba Asante Dau Hene Yura akwaba Asante ine Brimpon no And 7 o'clock. And you bear burial service. I'm at Daasebere. Now the attendee or Chilena Coupon ya Domoa Santimura. Do a tickler in Ibrahim, whom I so crabby as Santa Cotocoyene. Do a cool mine in the church you that Cotocoyene or Bebaha. What in a sentiment you know, Baha. What in a sentiment you know, Baha. Ochilenya Coupon ya Doma. Oshusha Asantea Nesabedi Mampong. Asante my dear Nababedi Mampong. Enti ataju fowa Mampong my mate denne. Obu akura na ohunu Santa Heneda. Wochina onwa kasa. Wochina na pakem ababa besie na wisi ahene. Neni fa hene na Mampong hene. Enti yensha nso. Emanu munyale ntuo. Emano munyale ntuo. Osoli ya uchuchiro sianese waba. Na waba. Emano ya sinamada. Oko da bi gare tuo. Enti woda wusuda ye kula na tiwani nebra ne behwe Santa hene. Emrante hene ochina National Information Center my Sekotoko in on one casa oba. Kwamamai Rabang, Domokane 3,000 Ghana cedis, and Kanisikano 30 million. Mampon Local Council of Churches, and Solia Mamponghene Nada, Omakamu boom, 3,000 Ghana cedis. And Kempinski 30 million. Na bottle churches baby. Bottle churches.